Hi everyone, dan ni por de mod ong chana. Kini ke video na. Te mod ko ap nyo pe KJM ki tu ki beda tip na ai te modผมแพ้ได้หมดทางว่าทาง M1 ki tu ki bom tip do ong number 1 update kini ke Facebook na. Chipon ki yo pi beda dep chen ko ma. Te mto de kam man chwa. Te mod wo kalam chapang ka tu ka. Ki tu ki top fan pi la ne ki tu ki engage pi ma. Leng kini ki fan ki yong pi. Te mod la da wan pi kini ke dashboard tu na da kini. Te la da lai he kini no. Ti yo pi ni ki fan engage no. Te mod kini tok mo dam pi ki mo man ke ti yaw tok chisen. Tok lek bai pi kini. Recognize bai pi ki. Kini kam kini ki recognize your new top fan no. Kini la tok lek pi ki wat kini la lek pi recognize your most engaged follower no. Kini. Te hau lek kini te mod yo pi no klik bai ni kam tu na. Mana klik pi ni no yang sebab slow ka kan ma. Pai ni ka tu. Mana poi pi ni. Te la da klik pi ni la hai, la da klik pi ni la hai. Te ada ini da yo pi option ko pi post bi ka story mo, post bi ki post mo, post bi ka reel mo, na post bi di message mo. Te berabar hinga bo post gini la ne ka story, te reel de madam la hai mo. Te gini la tolek bi pas kam tu no yo pi la da post ki post continue kam tu no. Kini video tang ye gitu hi bom putip kini mo, ye gitu ki tip na ai da bom pere. Te ap chibet na mana tip ap kam tu chibet na da poi dai next no, klik dai next, so post bai pi kam tu no ma. Mana de bi de worok kini tolek bi gini. Worok gini kam ni bo yo pi ka te. Pe kam ni lek pi borok gini mah mau dam pi gini me bah follow pi gini kan follow pi gini kat ki kam ki wa e ke Facebook wo lek pi no te mod ka lek bom chak pi mah mod hab lek pi na liang ke profile pi le yo smart grow ke profile ke pi